Aha ni kuri Top Figure TV twongeye kubaha ikaze abakunzi ibiganiro bya Top Figure TV. Twongeye kandi kugaruka kugira ngo dukomeze tubaha update cyangwa se ibigezeho bijyanye n'icyorezo cya Marburg virus. Ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo uko update cyangwa se amakuru avuga ibijyanye na virus nshyashya agende akugeraho. By'ukuri rero nkuko twabibabwiye mu misi yashize, nkuko tugenda tubibabwira buri munsi, by'ukuri icyorezo cya Marburg ni icyorezo kiriko kiragenda cyongereza ubukana buri munsi. Uko imisi igenda icishikana niko kigenda cyongereza ubukana. Noneho rero tukibaza kubera iki hagiye gufatwa ingamba zikomeye, cyane cyane ko urebye hafashwe n'ingamba zaguma mu rugo, cyane cyane zatangiriye ku bakozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda. Niho iyo myanzuro yatangiriye. Rero tugiye kwanza kuba tubabwira mbega iki cyorezo uno munsi cyugarije igihugu by'ukuri kimeze gite, cyaje kivahe, kigamije iki, ese ni kimeze gite? By'ukuri rero nkuko mwagiye mubibona ahatandukanye, cyangwa se mwagiye mubyumva mu binyamakuru bitandukanye, Marburg ni virus ifite ubukana bukaze cyangwa se bukomeye cyane. Ari nayo mpamvu leta yasohoye amabwiriza cyane cyane yo kwirinda iki cyorezo. Kandi mbere ko tubabwira se turirinda kino cyorezo gute, ntabwo ushobora kwirinda icyorezo utabanje kumenya ngo mbega bimeze bite. Rero umugwayi wa kino cyorezo hari byinshi tumumenyeraho bigera muri 4, ibimenyetso 4 bigaragara ku mugwayi wa Marburg uwo yamaze gufata. Tubibutse ko iki cyorezo ushobora kucyandura ukamara hagati y'imisi 3 n'imisi 7 by'ukuri ibimenyetso bitaragaragara kandi waracyanduye. Noneho rero ikimenyetso cya mbere kigaragaza iki cyorezo n'umuriro ukabije. Bwa mbere kuba ufite umuriro ukabije by'ukuri, igihe muzabona utangiye kugira umuriro ukabije, noneho kugira umuriro ukabije hakiyongeraho kubabara umutwe bikabije, by'ukuri rero no guca wihutira ukajya kwa muganga ababishinzwe bakareba niba atari ikibazo cya Marburg cyamaze kugufata. Ikindi kimenyetso ni ukubabara imikaya. Wumvise imikaya ibabara nacyo ni ikimenyetso kidasanzwe mu bimenyetso by'ukuri rero bigenda bigaragaza kino cyorezo. Nyuma yaho hakabaho kandi gucibamo no kuruka. Gitangiye gucibwamo no kuruka bifatanye n'ibyo bimenyetso byose dusoje kubabwira. By'ukuri rero wakwiye kwigirira amakenga ukanyarukira kwa muganga. Rero inyuma y'ibi byose ikigo gishinzwe ubuzima RBC no munsi cyatangaje ko hari abandi bantu 2 kandi bahitanwe n'iki cyorezo. Ubwo bamaze kuba abantu 8 bahitanwe na kino cyorezo. By'ukuri rero murumva ko ni icyorezo gikomeye cyane. Ikigo kiragenda gihitana ubuzima bw'abantu batari bake. Noneho rero leta yamaze gusohora amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo cya Marburg. Ahatandukanye leta ageze icyo bivuzeho ku bijyanye n'ibigo by'amashuri, ku bijyanye n'ibigo nderabuzima, uko abantu bagiye kuba bitwara muri no minsi. Noneho rero muri rusange leta yasabye abaturarwanda gukomeza imirimo yabo. Ntaguma mu rugo ihari nkuko benshi bariko baragenda bayivuga. Ntaguma mu rugo ihari. By'umwihariko leta yasabye abaturarwanda kuguma mu mirimo yabo nkuko bisanzwe, ariko bagakomeza kandi gukabya isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Icyo nicyo leta yagiye isaba. Hanyuma ikindi
yasabye kwirinda kwegerana. Ku bisanzwe izi nizo ngamba zagufasha kwirinda kwegerana cyane cyangwa se gukora ku muntu wamaze kugaragaza ibimenyetso by'icyorezo. Ikindi no kugira umuco w'isuku, harimo gukaraba intoke, ibimenyetso by'ingenzi bigaragara uburwayi bwa Marburg rero twari twamaze kwibabwira. Ariyo mpamvu rero tugiye gukomeza by'ukuri gukabya ingamba zo kwirinda. Rero inyuma yo gusohora izi ngamba hari byinshi byagarutsweho by'ukuri. Rero nko mu bigo nderabuzima byo kirazira guhera uno munsi nta muntu yemerewe gusura umurwayi kwa muganga. Mbese iyo ni imyanzuro yaje gufatwa ku mavuriro yose. Iyi myanzuro igiye guhera kuri uno munsi tariki ya 29, igiye kumara iminsi 14. By'ukuri rero bariko baragenzura bareba aho iki cyorezo kizaba kigeze. Kuba rero bakuyeho ko ata muntu agomba gusura umurwayi kwa muganga ntibivuze ko umurwayi atazagira umurwaza. Umurwayi azagira umurwaza umwe ashobora gusimburana n'undi. Noneho rero n'ibigo by'amavuriro hari byinshi byagiye bisabwa mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo. Hagiye bisabwa uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'iby'iki cyorezo cya Marburg. By'ukuri rero no mu bigo by'amashuri hari byinshi bagiye basaba naho nyine gukaza isuku, ko ibigo by'amashuri bigomba kuba bifite za kandagira ukarabe bigaragara imbere y'ibigo, imbere y'uko abanyeshuri bamara kugera mu bigo. Ikindi kidasanzwe kandi cyamaze gutangazwa nuko iyo umuntu yamaze kugaragara ko n'ibimenyetso cyangwa iyo umuntu yamaze gupfa yahitanywe n'iki cyorezo, by'ukuri ntabwo ikiriyo cyemewe. Mu magambo make bavuze ngo igihe uwapfuye yazize Marburg nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo ku bagize umuryango. N'abatabara nabo ubwabo nyine bamaze gushyirwa mu mubare muke. Iyo rero umuntu yamaze kugira ibyo byago akamara guhitanwa n'iki cyorezo, hageze gushingura naho nyine hagize icyo bivugaho. Bavuze ko mu gushingura uwazize iki cyorezo cya Marburg, by'ukuri rero abajya gushingura bamaze kugenda mu mubare ko batagomba kurenza abantu 50 uko byagenda kose. Noneho rero ubwo nuko kandi iyo bamaze kuva gushingura nta kindi gikurikira, nta mihango by'ukuri yo gukoraniriza abantu hamwe, yo gusezera cyangwa se yo kujya gukora imihango ijyanye no witabye Imana. Mbese imihango yose ishobora guhuriza abantu hamwe byose byahagaritswe n'inzego zishinzwe ubuzima. Rero nibyo. Ikindi tutogena tutababwiye, twambwiye ngo guma mu rugo ngo yihereye ku bakozi ba ambasade. Rero ambasade ya Amerika yo yamaze gutangaza, itangariza abakozi ba ambasade ya Amerika bakorera mu Rwanda ko muri no minsi bitemewe ko bakorera akazi hanze, akazi kabo bagakorera mu rugo. Rero nibyo. Twongera kandi tugusaba ukanda subscribe, ukaba utari bwakande subscribe kuri Top Figure TV, ukanda subscribe kugira ngo uko aya makuru yacu agenda anyura ku muhora cyangwa se agenda anyura kuri channel ya Top Figure TV agende akugeraho. Rero twamaze kwiyemeza kwagezaho update zose zijyanye n'ikino cyorezo cya Marburg, haba mu gitondo, haba ku manywa, haba na nijoro. Ariyo mpamvu tugusaba gukomeza ukurikira amakuru ya Top Figure TV. Rero tubabwira ko iki cyorezo kimaze guhitana abantu bagera mu 8. Ariyo mpamvu twabasaba gukaza ingamba zo kwirinda by'ukuri udahava uhitanwa na kino cyorezo bivuye ku burangare bwawe. Rero naha update za Top Figure TV tuzigarukirije. Tugusaba rero gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, utahava ucikwa n'ibiganiro cyangwa se na update zigiye gukomeza zikurikira, cyane ko twamaze kwemera ko tugiye gukwama tubagezaho zino update.